Namusi fhala Menlyn nndanyana dorobo ya Pretoria una mushumo une wa kati zwazwino wa Muhasho wa Muno vhane vha khou vula ofisi ntswa u itela u fhungudza mutsiko une vha nawo. Mathina u sedza mushumoni nga vhudalo ri na muofisiri wa zwa Muno ndi vho-Thomas Sigama. Vho Sigama ndi masiari ri khou vha ṱanganedza ṱhamusi vha tou ri ṱanḓavhudzela nga vhudalo uri u khou tou itea mini zwavhuḓi vha khou ita mini hanefho. Ndani masiari tshimbidza mushumo kati na vhaṱaleli. Namusi Muhasho wa Muno wo ita ḓivha zwakale ro ita uri nga ngoho ri kone uri ri ḓise tshumelo vhathuni he ra kona uri ri dzule tsini na vhahulwane vha moḽo hoyu wa hafha Menlyn uri ri dzudzane vha kone uri fha tshipiḓa tshine ri ḓo kona uri ri thuse vhathu vhoṱhe vhane vha khou ṱoḓa thuso, i nga vha thuso ya dzi passports, i nga vha thuso ya dzi smart ID cards. Sa musi vha tshi zwi ḓivha uri Muhasho wa Muno u tou vha na ofisi dza 412 fhedzi dzine a dzi koni u thusa vhathu vhoṱhe. Zwino ro zwi kona uri ri kone u ambedzana na vhathu vhahulwane vha moḽo uri ri kone u vha na space hafhanoni. Zwezwo zwi ḓo leludzela vhathu uri nga ngoho musi vha ḓo u ita shopping yavho vha kone u dovha u kone u thusalea nga u wana dzi basa khathihi na dzi passport dzavho. Vho Sigama, muthu anga tama u ḓivha uri musi vha tshi khou vula ofisi dzenedzi sentharani dza mavhengele ndi zwithu zwine ra ḓo zwi vhona kha maṅwe mavhengele na manzhi kana zwi khou guma hanefho Menlyn fhedzi? Namusi i tou vha piloto ndi ḽone ḽo thoma heḽi shopho ḽa Menlyn. Pulane dzo ṱanḓavhuwa vhukuma ri tshi bva hafhanoni ri khou ya Johannesburg ngei hune itiwa Crystal Mall hune ri khou yo vha na tshumelo yo no fana na heneyi. U bva hafho ri khou ya Durban ngei itiwa Pavilion hune ri ḓo maker sure uri nahone tshumelo dzi kone u ya vhathuni. Nahone ngeyo hayani Limpopo nzudzanyo dzo no vha maṱhakheni uri nga ngoho ri make sure uri nahone ri khou wana space tshine ri ḓo kona u dzudzanya ra kona u vha na ofisi dza Muno hanefho dzi moḽoni. Vho Sigama, nga nnḓani ha uri vha khou engedza dzi ofisi dzavho, tshumelo dzi ofisini dzavho musi muthu a tshi ya sentharani dzavho kana dzi ofisini dza Muhasho wa zwa Muno vha khou vhuyavho vha takusa milenzhe na uri vhathu vha tshi ya vha wane tshumelo nga u ṱavhanya? Hezwo ndi zwone hezwo. Sa musi ndi tshi thoma ndo ṱalutshedza uri na ofisi dza 412 dzine hedzi ofisi dza 412 a dzi koni u ṱanḓavhudza tshumelo, a dzi koni u thusa vhathu vhoṱhe. Zwino ro pulana, ro dzula fhasi ra pulana ra wana uri nga nnḓa ha u lavhelesa kha dzi ofisi hedzi dzane dza vha brick and mortar kana dzine dza vha dzo fhaṱiwa nga zwidina, ri khou maker sure uri zwino ri ṱanḓavhudze ri shumise dzi mobile units, ndi dzi ṱiraka dzine vha ḓo dzi vhona. Ro thoma ri na 100 zwino namusi ro engedza ro renga iṅwe 20 ine ri khou ḓo i hand over kha dzi provinces uri vha kone u shuma. Kha Muhasho wa kha Limpopo sa province ra ro no ḓi vhafha 13 wa dzi mobile units. Zwino namusi ri khou vhafha tharu dziṅwe ntswa uri vha kone u isa tshumelo vhathuni. Ra dovha hafhu sa Muhasho ra ri ngauri a ri na dzi ofisi dzine dzo linganaho ri khou dovha ra vula tshumelo yashu zwibadela na dzi kiḽiniki. Sa musi vha tshi zwi ḓivha sa shango ri na dzi ofisi dzine dza swika 1445 dzine dza vha na fhala hune ha vha na ha thuswa vhathu vhane vha beba hone. Zwino kha hedzo ro no zwi kona uri dzone dza fhira 391 dzi vhe uri dzo no connectiwa, mara pulane khou ḓi ya phanḓa uri ri zwi kone uri nga shumisana yashu na Muhasho wa health ri ḓo zwi kona uri ri shumisane uri vhathu vha songo tsha dinalea nga u ḓa kha dzi ofisi dza Muno, mara musi hezwinoni vha no vhona u vhofholowa vha nambe vha bve hafho zwibadela vha na dzi birth certificate, death certificate na dziṅwe dzi tshumelo dzine ri ḓo vha ri khou dzi ṱanḓavhudza u ya nga u angaredza. Ra dovha hafhu Muhasho u itela uri dzi ofisi dzashu dzi songo tsha vha na vhathu vhanzhi ro dovha hafhu ri khou shumisana habe na dzi bannga. Hezwi ri khou amba zwa zwino ri na dzi bannga dzo no swika 28 dzine ndi dzi ṱanganyisa dzi branches dza FNB, dza Nedbank, Standard Bank na Absa. Ndi dzone dzine ra kona uri vha ri fhe dzi branches, but muhumbulo muhulwane wa uri musi vhone vha tshi ya dzi banngani u ita zwine vha khou ita zwone arali hu na nzudzanyo ya home affairs ine vha khou i ṱoḓa kha vha nambe vha i wana hanefho. Zwa zwino ro lavhelesa nga maanḓa mushumo wa dzi passport na dzi smart ID cards ngori ndi wone hune ho ṱoḓea vhathu nga vhunzhi. Muthu anga tama u ḓivha uri tshifhinga tsha uri ndi yo dzhia basa ine ntswa zwino yene ya garaṱa ndi tsho i dzhia i vhuya nga murahu ha tshifhinga tshingafhani, vho no fhungudza tshifhinga na tshine ṱhamusi muthu a lindela musi o dzhiwa basa?
mbudziso yavhuḓi muhashi vha ḓo zwi ḓivha uri maḓuvhani aḽa kale musi ri tshi ro tsikeledzea zwa zwi tshi dzhia maḓuvha o no fhira aḓana kana 120 uri vhone vha kone u wana basa yavho muraho. Mara u bva tshe riṋe ra thoma u dzhena ra introduce technology ro zwi kona uri ri fhungudze maḓuvha haḽani u bva kha 120 to 13 days arali vhone vho lengesa hu sina zwiṅwevho zwine zwa tea u ṱoḓiwa kha basa yavho ri a zwi kona uri basa yavho ri kone u vha ṋekedza yone kana ri ise hafho hone ya ṱoḓa yone nga maḓuvha a sa fhiri 13. zwezwo zwi dovha zwa itea vhona kha dzi passport dzavho ri a zwi kona uri na dzi passport dzavho ri dzi kone u vhafha yone nga murahu ha maḓuvha a 13 ane a vha 13. Vho Sigama, muthu anga tama u ḓivha uri shango ḽi khou lila nga thaidzo ya u tsimiwa muḓagasi nga vhupo nga u sielisana. Zwi khou kwama ngafhi muhasho siani ṱhamusi ḽa backlog ya u ṋetshedza vhathu bugu ndaula na zwezwo zwitshakatshaka zwine vha nga vha vha khou ḓa kha muhasho wa zwa muno vha khou ṱoḓa zwone? Ndi zwone u ya na u ya ri a ḓi ita ri tshi khakhisea nga mafhungo a load shedding kana nga zwo khawa muḓagasi. Mara fhedziha sa muhasho riṋe ro dzula ra ita uri ofisi iṅwe na iṅwe ine ra vha ri khou i vula i vhe na tshomedzo dzine dza kona u thusedza musi muḓagasi wo ṱuwa. Ndi tshi nga amba nga u angaredza nda ri hezwi zwo ralo musi muḓagasi wo ṱuwa ofisi dza vho riṋe dzi na dzi generator dzine musi i tshi tou ṱuwa u ya kona u bvuma ya kona uri seve vhathu. Ha dovha vha na zwiḽa zwo no pfhi uninterrupted power supply zwine zwi a kona u kokodza lwa tshifhinga nyana. Mara arali wo muḓagasi wa ṱuwa lwa tshifhinga tshilapfusa zwi a sia ri tshi kona u khakhisea zwiṱuku. Mara musi zwo ralo sa musi vha tshi zwi ḓivha dzi ofisi dza vho riṋe dzi shumisa zwiḽa zwo no pfhi dzi thawara na dzi LTE kana dzi fiber. So ro zwi kona uri ri shumisane na havho vhaṅwe vha zwiṅwe zwiimiswa uri network yavho riṋe i songo tou khakhisea lwa tshoṱhe. Vha ḓo wana u fana na hanefha Menlyn hune ri khou vula hone zwino ro zwi kona uri ri shumise iḽa tshumelo ine itwa LTE ine musi i fhasi musi dzi thawara dzi khou affectea then ro kona u connecta iḽa ya vhuvhili ine ya vhidzwa fiber ine i a kona uri musi muḓagasi u siho vhathu ri kone u vha shumela naho zwi tshi nga vha u nga nḓila yo ongolowa. Mara u swika zwino ri a zwi kona uri muthu a ḓaho nga zwiṱukuṱuku zwine ra shumisa zwone ri kone u ita uri a kone u thusalea. Tshihulwane zwe ra vhona zwone ndi zwa uri ri ḓivhadze vhathu musi hu na load shedding kana arali muḓagasi washu wo kwamea kha dzi ofisi dzashu nga u angaredza. Ndo livhuwa mushumo. Vho Sigama, muthu anga tama u ḓivha uri senthara ine vha khou i vula afho Menlyn tshifhinga tsha hone tsha u shuma kushumele kwa hone ndi u bva nga tshifhinga ḓe u swika nga tshifhinga ḓe ndi zwifhinga zwezwi zwo ḓoweleaho na zwine muthu a ḓi ya muhashoni wa zwa muno a swika wana hone thuso? Ndi mbudziso yavhuḓi muhashi. Nga ngoho ndi zwone riṋe ro dzula na vhamoḽo zwino ngori ri khou ḓi pilota ro ri ri ḓo ima kha zwifhinga hezwiḽa zwine zwa shumiswa kha dzi ofisi dza nnḓa vha 8 to 4 hune ra ri vhathu vha tshi konaho kha vha ḓe. Mara ri tshi ya phanḓa ro ri khou ḓo dzudzanya navho vhahulwane ha vhamoḽo uri riṋe ri dzudzanye zwifhinga zwashu na zwa moḽo uri vhathu havho vha kone u thusalea ri tshi ya phanḓa. Ndudzanye dzi khou ḓi ya phanḓa muhashi na hanevha vhaṅwe vha madzangano uri ri kone u shumisana. Mara u swika zwino ro ima kha hetshiḽa tshifhinga tsho teaho tshine tsha vha 8 to 4 kha u vulela uri vhathu vha kone u shuma. Mara aniha vhathu vhashu vhone vha shuma vha ḓa early vha ḓo wana uri nga 7:30 vha vha nga ngomu uri vha kone u dzudzanya uri hezwi tshi ri 8 o'clock vha kone u vha khou vulela vhathu uri vha kone u thusiwa.